clear tu te chibai vek ule lalding heti pautu kani a Tunhnai February ni nga achangani som pali inkar chunga kaushan rongbol na chanchin sang ngai thla in ilo thlir hawang Christian Hospital Sergon Centenary Building sakna turlung phum February ni som sang ni som hi pakhat chundar som pahni le achan ve khan Christian Hospital Sergon kumzatlin sha drengna Centenary Building chu sakchan turin General Secretary Reverend F Ramdin Moyan lungaphum Centenary Building lungphum program toy hi upa Dr. Ramzawa Medical Superintendent Christian Hospital in akai shwaya Christian Hospital lo Indian chaudan report lang pui pe in tuna Centenary Building sakna tura malak dan te asoya BCM Property Manager Engineer Victor Lerin omasai lovin building sakdan tu ruam man report lang pui asoya building hi cheng noi zanga senga saktura ruam man ni in chong ni L shape pa saktura ni Reverend F Ramdin Moya General Secretary in Lungphe Kathoziak Foundation aphum tur chu hongin Reverend Arlel Biakliana Associate General Secretary Service in Pathian Hianalom to soinale malsom tungtra in program akhar Christian Hospital Sergon hi kumsang khachakwa som hile pathum February ni soma khum som nein dispensary atangin damdo in pangaya hlan chho ani a Pathian shwai na in kongsang sangin ma alawson ve zela tuna chuan khumza omin doctor le nurse tenen thoktu za somruk chuang an ommeka he hospital atang hian Christian Hospital longtlai chu dinani a town clinic falcona hongin mumal takakalpui ani baga akha tokin community health clinic na yin thingtlang khokil khor deuh dewa an fe chhuak reng bok Hospital baga hian nursing school changtlung taknain college level upgrade tur malak mek ani bok Assembly sang hi somni pakhat rorel palai kaldan tur ruaman fel ani Mizoram Baptist Goshen Assembly Executive Committee meeting in Assembly sang hi somni pakhat March ni som atanga ni som pali sang hi somni pakhata BCM biak in ramthara nei tur chungchanga COVID-19 shileng awangin palai kaldan tur chu Central Sarkar le Mizoram Sarkarin in kai shwaina asiam te clear chungin Administrative Committee in Ruam Manalo Siam ro se ati bo zuin Administrative Committee chuan Ruam Manna asiam ta a he Ruam Manna mil hian Mizoram Sarkara po palai kal theizat hi deal ni in Sarkar lama tang po in phalna mu ani to bok palai kal tur chin Ruam Manna thara chuan Constitution in atarla na changa za zela somnga a ti tlem ani Administrative Committee in Ruam Manna asiam dan chu hetyang hi ani Minister le pro pastor ordained turte ex officio member te Assembly Executive Committee member te ABCIO palai theisa te baga member dang pani ruat bel tur BLIO member ruat sa baga member dang pani ruat bel tur Planning Commission sang hi somni member te anni heti hian assembly ro rel tu Rahman na thar ang hian mi zanga somnga vel ni tura beisayan ni akumdanga chuan assembly palai theichin hi mi sang khazan hi vel anga chhut thin ani Kumin assembly a hian zanlama wantlang in khom nei thin chu nei ani don lova Zinkar Bible Study baga pathian ni chopma ordination service le chothnulama lalpa zanria sacrament in khom ero chu nei ani ang Kumin assembly thopui tur chu amosa bungli chang som panhi thu I pathian tok turin in peiro ti ani ang Planning Commission sang ni som ni amor bok na atan an thukhom Tunkar tho chan ni February ni rat sang ni som ni pakhat khan Mizoram Baptist Goshen Planning Commission sang ni som ni chu atober na atan sap upale pubuanga wholesale ko na an thukhom He meeting hi Planning Commission sang hi somni convener Reverend F Ramdin Moya General Secretary na kai shwaya Assembly Executive Committee rot na le Rahman na anlo thlen to tele Executive Committee in chul mam ngai le enchat ngai ni a asiat lo enzuya lo chul mam le tura ati te chu thlir nonin Assembly sang hi somni pakata thlen chho le turin anzial fela Planning Commission sang hi somni rot na le Rahman na chu Assembly a thlen chho ani to donani BCM Assembly sang ni somni pakhat hi March nili atangani ria chungin BCM biak in ramthar lungleya nei ani donani Assembly Nomination Committee meeting nei ani Tunkar ni lai ni January ni som sang ni somni pakhat khan sap upale pubuanga hall headquarters officer kona Assembly Nomination Committee meeting nei ani a
meeting hi Reverend Dr. Galerin thanga BCM President in Akai Shwaya General Secretary Reverend F. Ramdin Moyan report lang pui pe in thurel tura chop chwa agenda tar langin asoifia bok meeting a hian march ni soma changa ni som pali sang ni som ni pakada BCM biak in Ramthara assembly ro rel om turata na program duan sa te thlironin BCM IO a palai na shanga palai tur tele assembly committee le department committee shanga assembly IO member tur te ratin sang ni som ni pakhat sang ni som ni panhi atan BCM sumlut le chuak endik tu tur auditors tur an rat fel bokani heng baka hian administrative officer pulerwat ki machu march ni somthum hian a contract alo top lon ta ka wangin BCM rules in soi angin kum khatatan contract po seile remti ani bok pastoral committee in DTH le MTH zirtur athlang February ni som nilai ni khan pastoral committee meeting ngayani a he meeting a hian BCM pastor thoklai tangin MTH le DTH zirtur thlan ani a MTH zirturin Reverend Biro Sang Zwala tuna mam pui pastor biala omek le Reverend Lalnun Siama tuna then hlum pastor biala omek te chu thlan ani a DTH zirturin Reverend Lian Chunga khyang te tuna sia ha West pastor biala omek chu thlan ani bok heng MTH le DTH 02 ra thlan te hian entrance exam an paltlang ani chuan nakum sang ni som ni le pania answer na hi anzomang BHSS kum som rup klin champha Diamond Jubilee sha jeng na lungphun hon ani tunkar thojan ni February ni rat sang hi som ni pakhat khan Baptist Higher Secondary School Serkonin kum som rukatlin champha Diamond Jubilee sha jeng na lungphun monument chu BCM General Secretary Reverend F. Ramdin Moyan ahong he Diamond Jubilee lungphun honna program toy buat sai hi BCM shwai tu tele planning commission member ten antel puyani lungphun honna income toy hi principal pu arzaw sang liana na kai shwaya Reverend Elvanel Sanga education director BCM in Pathian niana inkol tirna hun ser mangin pu arvanel chana secretary Diamond Jubilee celebration committee in report toy apek nuwa Reverend F. Ramdin Moya General Secretary in Lungphun Hongin Thucha toy asoi ngal bok MGKP short film result tele MGKP sang ni som ni panhi income pui logo tlang zar ani February ni nga sang ni som ni pakhat zirtop ni khan Mizoram Chalai Christian Paul Basai gender identity chungchang in zirtirna short film in ti sia result to BCM wholesale kona puanani a Hemirwal hian MGKP income pui sang ni som ni panhi logo tlang zar ngal ani bok result puan income hi PCL biak dikale nula aro sang pui ten an kai shwaya MGKP president Reverend Vanel Muan Kiman Pathian thu chiarin tong China anaya inti siang na result puan ngalani result hi BCM General Secretary baka AGS service AGS mission le MGKP shwai tu ten puangin loman an sem ngalani film in elna hian thinlung danglam GKP Trinity unit zobok ba sai chu pakhat na ni in loman cheng sing li andonga pahni na chu GKP venglun unit lunglei ba sai oasis ni in loman cheng sing ni le sanga andonga GKP Chanmari unit na thialte ba sai metanoia chu pathum na ni in cheng sing khat andong bok best actor mi palem chanthiam bera H. Lalzom Sanga Trinity Unit Zobok Khan ni in Best Actress May Chelem Chanthiam Bera Angela Lelsiam Tluangi Aizol West Unit Chu Thlanani a Best Script Writer Lem Chantur Thuziak Thiam Bera Lalhim Puya Patsua Venglun Unit Lunglei Chu Thlan ani bok MGKP Basai short film competition Basaya hian short film chatak tak som le pariat laya luta heng film te hi endik tu ta na ruat film lamaton shat ngale mithiam tak tak ten uluk takin an endikani tin MGKP income pui sang hi som ni le pan hi logo in siam sia ka hian logo somli donani a ti zonun moya Zion unit ramthar lungle chu pakhat na ni in tangkafai cheng sang ni le citation adongani R&D in zol pui biala a siam dan zirtir na an pe February ni nga sang ni som hi pakhat khan Mizoram Baptist Goshen Relief and Development Department wat sayin zolpui pastor bial hua pin zolpuya skill development project nuaya asiam dan training nayani a headquarters changin Reverend Ardel Biakliana AGS service
Pularin Oma Director BCM R&D le Reverend Dr. Lelzarliana Director Communications Department tele R&D thok tu mi panga an kalani Director R&D Pularin Oman Bathian ne na inhlan na hun mangin training bul achana shatur poimo tele malak dan tlang puite asoi nuwa training hinei ngarani Project in charge pani PR zonun sang le nula CRM sang puiten zirtir na hi an peni He training a hian thingtlang mi data na manrola khom ol samle an ban phak bungbel te manga cake le chang siam dan te thai na le ra an thar chwa te manga ei tur tha siam dan te le tunla chala le nau pangten an du kimchi siam dan ol sam risel zok le ol sam zok te zirtirin lok takin hunan mangani He training a hian zol puibial chunga BKHP le GKP meichia somli le panga ze tantel theya until zero chu hlok thlak anti in anlom hleni BCM R&D hian skill development project hi hun engemo chen kalpui ani to a he project noya hian self help group te siamin asiam te pakhoi te pangpar khoi le kek siam training te an nei pui thin ani Training Center Self Help Group te puala training an pek thin baka arem chan dan angle ko na andon angin thingtlang lama te training pe in an fe chuak thin ani Bongkon veng thara fellowship thar hon ani Bongkon pastor biaro rel na in ariel angin February ni sari khan Bongkon veng thara fellowship thar hon ani Fellowship hon na in khoma hian bial shwai tu te kal an thle a Bongkon bial tu pastor Reverend Kelel biak chhon an in khom kai shwain Reverend Dr. Arlel Thanmoy an fellowship thar hlan na huna manga Republic veng thlang bial tu pastor Reverend Jesse Van Laloy le Aizol East bial tu Reverend Shrang Aya Martin antel puibok He fellowship a hian chung ko som paruk vel omin member somruk le pathum velan oma Tuntin muna biak inan la nei lo awangin pulero sang ten phal takin an in asam type chu in khom nan an lo tir mekani fellowship honzo hian biak in mun turte en ngal ani bok BCM le Galo Baptist Union GBU tho ho na kumsom ni le pangatlin champha silver jubilee lom ani Galo Baptist Union GBU le Baptist Church of Mizoram BCM te rongbol dun na le tho ho na kumsom ni le panga tin champha silver jubilee chu February ni thuma changa ni ruk sang ni som ni le pakhat chung khan Tirbin Mission Center a ropuit taka lom ani a BCM changin President elect Reverend Dr. Vilal Dinglana le Reverend F Sangvela Regional Director Reverend Kela Nun Sangatin an manpuya missionary lo omto atangin pukerel chungnunga te nupa le puzo than puyaten antel pui bokani kumsanga zakwa somkwa le paruka pira khwa a BCM le GBU ten tho hona thutlungan ziaka Reverend VL Zonga President Reverend H Chalbuanga AGS Mission Reverend Vilal Dinglana FD ten BCM IO in tho hona thutlung an ziakani Kumsang kazakwa somkwa le pasaria missionary masaber pu ZD Lelzar Zovale pu H Lelsang vungaten Tirbin antlenga Kumsang kazakwa somkwa le pariata field director Turin Reverend Bilerin Oma Aludbok heti hun lai hian Adigalo field ti ania sangni le panhi atangin field 6 soini in Arunachal East field ti ania vo in thlengin East field noya an omani GBO wa hian BCM te tho tirin corruption som le pariat omin member sang khat or an oma kumsom ni le panga kan tho nuwa corruption som thum le pali ni in member po sang li le zanga la yan tling ve to ani church planting music skill training te hi an malak na pui ber ani meka tuna hian missionary pani le tailoring instructress pakhat omin malak mekani pastor laglu na income nei ani Mizoram Baptist Goshen Pastoral Department wat sayin February ni sari sang ni somni pakhat pathiani khan BCM biak in lunglon East pastor laglu na income na yani a income hi Reverend Arlel biak liana AGS service in kai shwaya pastor laglu turten anmani in mail chat tirna self introduction na yin Reverend C Tuntluanga pastoral coordinator in BCM pastor ne dandin munle pastor mamo dan report pe in pastor tana lag tharte mail chat tirna ani ngala Nula Miriam Lel Nundikin Pathian Fakna La Sa in Upa H Lalzarliana, Upa Arlom Zwala, Upa RK Van Ngagaten Pathian Tuan Siara, Reverend F. Ramdin Moya, General Secretary in Pastoratan Lalutin Tuza Asoy Ngalbok,
Reverend Dr. Sivanel Dika AGS Mission in Pastor Tana Laglu thar de tong trai sakna le pathian ne na hlan na in Reverend KV Thanga bial tu Pastor Lunglon bialin malsom tong trai in khom akhara ni Pastor Tana Laglu te hi mi som le patni anni a am probation hun kumthum chung mangin kumtin examine nu in pastoral committee in ordained tlaga angai chuan ordained turin assembly executive committee a achop chua kanga ordained anni donani MGKP Rural Income Voice Somruk Pasari na Nayani. February ni som pakhat khan Mizoram Chalai Christian Paul MGKP Rural Income Voice Somruk Pasari na Mizoram Baptist Goshen Biak in Electric Veng Aizola Nayani a Rural Income Hidar Soma Janin Reverend Valel Muan Kima MGKP President in Rural Akai Shwaya MGKP Organizer Reverend Kelal Biak Engan report tapibok General Secretary Reverend Ephraim Dinmoya, FOD Director ni Bokchuan, Rural Hitel Puyin, Fuit na thule si Baibuk na asoy bokani. Kumina hian COVID-19 shileng awanga sarkarin in kai shwai na adwan angle aphalsak angin Rural Palai turte ti tlemani a kumdanga FOD in kai shwai na in MGKP Rural Palai thei tura arwat BLIO pani le Unit IO pakhat cheu ni thin chu Unit IO in tier lovin BLIO pakhat cheu in tirani a Bialtin IO Pakatle, MGKPOB le Executive Committee Member de Baka, ex-official member de Zawan Kalani, Rural Palai te hi anvayin misum kwale parukan ni. MGKP Organizer Report in Natarlandanin, GKP te hi Pastor Bial Somjat le Pariata, GKP Unit Zali Somnian Oma, GKP Member Meitzia, Singkat sang ruk zakwa somthum le paruk le, mipa singni sangsari zanhi somkwa pani. Anvayin singli sangli zanni somni pariat an omeka kumkalta aya member pun na chu zanga somle pani ni in GKP unit pariat anding tharbok heti layan kumsangni somni February atanga sangni somni pakhat February chungin member boral mipa za somni le meichia som pakwa anvayin za somthum le pakwa an omthu tar langin kaushandan puitlinga in nei tuak zali somthum le paruk an omthu atar langbok voin MGKP Rural Income athungai to tura chhop chwa zinga MGKP budgeta relief nei chungchang mizo tong hum halle ti mason kunga MGKP malak na kalpui mek chhunzom te fanei tam inzir tir kunga malak te rampum huap global warming awareness nei te GKP member Dendri Rusel zogan nei theina na malak Hedim Men's Residence Sakchunzom nan unit tina fe chwa nei rotna tele lungleya chalai te tana youth center din tura malak dan kong zonthu te atelani Khatizong khatun chuma kaushan rongbol na chanchin kan ngai thak ho thei te chu anni a clear tu te in zawai chunga lom thu kan soye